pen arlong ki thoki phur jamen pen KarbiAnglong Thomas Council tum longli ki pekji puke KSA pen chidon dun dei pusi ningje KarbiAnglong Thomas Council pen check mohol ki bi ko puthak rat ning kang samse langsung mepi bapti samundali along youth camp surihni rain kora phok ki paman pon KarbiAnglongLIVE da birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha KSA Volongkomaji Regional Atum Chipatir Piponsi Phulonia long Arlong Kilok ki Phurji Poamen pen company nang ki BG along Chikroi dun thek thepu Rara Kisong along Karjabdun Munit le nang chan nang jarbom bonta longli phelangke ke kampuke chithan the lason si KarbiAnglong along ta longli phelanglam ki judun iason si thek ponlong Somsi Prenipai Krener Kebani Puloni constituency ke parlo Chipip Langsu Phuchimang long along KarbiAnglong Thomas Council pen Arlong Kilok ki Phurjia phan company phan ke Georgia long Chedon dun thek the pusi rong trok arat la pen KSE tum chilangsi longli pi thek thepu kachetong pon Nitum rong trok ararutum ladaksi chu e chu som dak pensi kireng ilo usumar ki pachali pen ajara sonta ladak choklem pensi kireng i bonta non company phan longle nang pp det pute nitum ki sumlo ki chu thai velo lasi KarbiAnglong Thomas Council CM aphanta ladak nang ki bi medeja phan si chuning ri ponlo nitum tangka nang ne me thanga longle chojor that pen jongsi nang pibor i det pulote Nituma phan nang pathi et aphile binon puta pachini pong lapen rara kisong along arjab dun klukji chesong dun klukji pusi KSA song penta rara phan pachini pong dak cepat thek wang pen klem tap klem pru bang labang chok ji pe labang chok che la si ni tu mai puji ke lai hui bang ing ton noi pusi puji la pen KarbiAnglong Thomas Council dum handa ki pulo je nang li tum kaprek along le non la dak bujor kali tum West KarbiAnglong punu ba kaprek hawar long punu East KarbiAnglong West KarbiAnglong kan ma do bang ke long le ki pi bang ing ton noi pusi tung ke pulo athema long le ke madu da chini kam ke nang suse puke lage rat thek prong chini lage itum pine jontu jonwar la puson kali munim nonat puson kali dake long le ke batai si take a Dr. Arnu Wongbu, Tanga Choklem Munelo, Gonalo Keti Choklem Mundola, Pinyanialang tum Arpeki Ajad, Ason Ke Somdo, Lahajong Savela, Tum Nane, Long Leben, Singing and Darkle, like Keti, Clemi Hormungali Lake, Heno, Lasi, Lai Bange, Tume, Totelisi, Long Lake, Pibange, Chedon de Lola. Ponji Banke, Langli Pan Sitamila Dak, Company Sorapan, Dak, Kipavang Long Lidia Japan, La Solong Lenang Spajo Ipanke, Nilihin Penta, Alangli Dak. Tim KarbiAnglong tuliram rong hang pasita nilihin pen choning riponik lo dak nang chirap tu nang pupusi nilihin pen ke choning ripon lo lang li phanta nang tum bangke chedon dun ke la dak long le piji bang chedon dun ke nili tum bangke company sor phan pilong le pojalo Phuchin Anglong along la dak la si white stone mate arlong ke lok ki phuji puisi silimanite wa company phan council atum pen labangso along le a hector a chiri bang ko dong PG bang ne non puta labangso council pen la so approval ki PP ne puta theklong lelang mate labangso lubang la tungtong patu joine paklang the ne pine siladak rongara da tumbang labangso ka chisong nang ko ka bangke la pulo the ho men tu ne pen sitame la tung alang le tum a fisar pen ho puruk pen la bangso rong long si do labangso rong long men siladak langnam lang pote la so anglong hello la tum akhiti bati pen ke chenglok me alang ahan an pen ke chenglok la so anglong long hello tum ke hot thoi ta long le avelo dak long la song long an velo Puloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE Amri Chinthong Dwaramala Arar Lapen Bamboos Grower Development Committee tum pen chilangsi KarbiAnglong Thomas Council pen check mohol ke padoko ko puthak Amri tin alum rong manpi aklamalong sodak pen phirangkya mai ke phapon Priyachi Clonify Kriner Kebarni Bamboos Grower Development Society Committee laben chekachu ekachu somvek Amri Chinthong Dwaramla Aratum pen check mohol ki biko puthak phirangkya mai ke phapon Lason si labangso phirangkya mai ke phapon nangkok alam thelake KarbiAnglong Thomas Council Taxation Department pen check tender ki call that aputhak kaning je ke prabjin pen tender ki call aputhak chi withdraw vek nangji
Ladak amri chinthong dwaramla kachutiki kiduk kilak arar phana ki sungthe tan pinong athe amri chinthong dwaramla kiduk det arar tumpen labang so check chojor cholang pensi osumar lo pachali pen chilong ro sanghan kachunam an sitame labang so check pensi long pom ro lapuson tender call pen mohol padokok protangte rar tumko anma chojor ador kilong nangchi ateng long le athe lake rar tum amithangsi kachu e kachu somvek lasi prabjin pen labang so tender ki ko labang prabjin pen chi withdraw vek nang chi pusi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang Taxation Department atuma phan chuningi padopon nilitum mohol apu thaga bangke chedonde athema chega mohol bu thaga thema nilitum bangke la cheka chui ka chu sommensi nitum amri duaramla la penchin thong ke prai atum kireng an nilitum bangke dadak income source ke thangta belo an la nilitum bangke nona bangla so amohola bangke atendar pideda bangke non bang chiu thai nang kok withdraw nang kok council pensi la so sini litu bang nona bangke la armu ke peloma memorandum pideda thang reply abi puran te aron next thing ma abangke armu ke omana me nona lamang mo se atum council pensi withdraw de puran te mo arni ka prega bang litu armu ke ong tame kasi song ang deng nang kok ta hai kita আমি যিকেইজন আছো আমি নিজে খেতি কৰোঁ আৰু নিজে আমি সাপ্লাই কৰোঁ সেই বাঁহৰ পৰা আমি গোটেই পৰিয়াল স্কুল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া ধৰি বেমাৰ চায়াৰ পৰা ধৰি আমি এই বাঁহৰ পৰাই চলি আছোঁ এই কাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ যাতে মহলটো যাতে উঠাই দিব লাগে যদি মহল যদি উঠাব যদি আমি মেমৰিণ্ডাম দিলোঁ CM ছাৰকো দিছোঁ আৰু MP ছাৰকো দিছোঁ তাৰপিছত কিবা টেক্স ডিপুটি সেক্ৰেটাৰী তেখেতকো দিলোঁ গতিকে আমাক অধিকাৰটো তাৰমানে কি আমাক এইটো টেণ্ডাৰটো বেয়া নালাগে Chinthong penhimari rongphar KarbiAnglongLIVE Lesson C Speaking the Truth in Love Ephesians chapter 4 verse 15 Bible pen athe PNC Saphapani Area Baptist Youth Fellowship Langsumipi Baptist Samundal Yalong Ningkan Surihni Rain Kora Pho Ningkan Baha Phan Youth Camp Peman Pondo Lakhain Kora Pho Nilip constituency ke pardo Langsumipi Havar Langsumipi Baptist Samundal Yalong Prechicloni Phai Create Trok Pen Create Troxy Ninia Parmana Phan Saphapani Area Baptist Youth Fellowship Youth Camp Peman Pondo Resource person Mate Thanbang Sir Solomon Rongphar Assistant Teacher HBI Pensi Arnam Alam Ardi Doklong Pen Than Pondo Youth Camp Risonin So Amu Kamalong Kadukawe Mondoli Kre ke Thom na Pen Fellowship Sanchom Hini Pen Kadukawe Pharo Hini So Se Chitongsi Mesen Pen Langsumipi Baptist Samundol Yalong Ningkan Surihni Ra Engkora Pho Baha Phan Youth Camp Peman Pondo Dipu Pen Govintiso KarbiAnglongLIVE Lakhain Kora Pho Nilip constituency ke parlo Koilamatia Havar Hithi Ruipen Kechua Hithialong Prechicloni Phai Kre Troxiani Kangsam Apor Students and Youth Council SYC Atum Patir Piponsi Dimasa Okchum Prana Song Atum Apap Apuna Vipin Akarbi Aphan Charchim Prisekalong Bang Plikebrai Si Akarbi Aphan Kithu ke That Airport Ningduk Chepaklang Dunsi Kachikimo Sai Dengpo Kachikimo Asai Long Bukachan District Committee Me Phu Edison Lek Thepen Me Chapaim Phu Ponsi Central Committee Kongchun Bang Suresh Tobi Chitongdun All India Karbi Student Union Central Committee along Pachithang Chunbang Rupsing Phangchu Chitongdun Anparta Rongasar Harlong Bi Katharta Chitongdun Lason Takthak BJP along Active Worker Moses Terangta Chitongdun Chokyola Pensonjit Kro KarbiAnglongLIVE Bokajan Municipal Board Anparta Bokajan Town ke parlo Karbiarong Rintithe Rongmarjong Ward number Troxy along Raratum Pen ke Pangthira Sai ke Dengpon Rintithe Rongmarjong Ward number Troxy arong Ingdeng Inkora ke Thom Prechicloni Phai Inkoyani Rongamahang ke Thek Mate Foundation de Arani ke Talon Ponje Phan Ratchingrum Si ke Pangthira Sai ke Dengpon Ilutum Lakha Dame Bokajan Municipal Board ke parlo Pinangan Adang The Ukhangja Bonta ilitum Karbiarong ki parlo dunke aphai jum o
bonta kopai ke mi rinti the rong mar jong ke ilitum bukajan tauna lo ki dudun long ta isi akopai lo pusi chilak ha ponsi rara tumta me thang sai hem do o puwoi phita rong asar long inghi ami thang me kar phan rar sai ki klem che phan ka chu pha pen ongtung rat ka chitong dun pen ki klem ka chitu ke thek pon long apota ki klem chipaduk dun atum do ana phan ka churu pajer pon Kipang thir asai klem det pen lang ki suljun si bangso sai misen pen pachun ponlo rinti the rong mar jong ara do anta bangso rani along rat do anta nang chitong dun pen alira lon nang ki padu dun che phanta chupha poniklo bangso rani ke talon along aluhi sar poman pen ka chupha pon sar surjo rong phar em in charge art and culture and medical lapen sardili bay education board chairman bokajan municipal board lapen an kithe kiding atuma phanta kachu phaben nangachi tongdun je phansi to war cholang poniklo bokajan men ananterang KarbiAnglongLIVE Nilip constituency ke parlo prechik loni phai trainer ke parni arni tili por phai siepor Nilip ahawar along nong nam ka che thangklong rara cyclem bang phu jirening ti a ongapok moheswar dera wangsi rotoning ti ke niliphan a ongapok a phansi nili ong kali pu ki polam the ke ningduk piklo pusi phirang ke theng nuklar dagalam the nang chithandun ong ke ar nam pulo sita si em phan ka che tongdam amat a ong apok a phanta ni ong kalipu moheswar dera phan ke si disiame phurotoning ti ki pu puthak klarda kalam the nilipa hawara long nong nam ka che thangklong rat asai klem bang phu jiraning ti lapen non ke si dc amai phu arpu ki khi bomba te abarim karbino thomas council em barim rotoning ti tungke korte apoklo mate chulangai bong chura pet pen ki the ki dinga korte binong lo Latum a ong apok ke moheswar dera henlo bonta kopi ko son penoni sita non hejong prechik loni phai krehini urmiani moheswar dera bang karbino thomas council cm dr tiliram rong hanglong kachetong aphan jiraning tiaphan arjulo ama jiraning tiabang thakdon lo nanglike non kopia party long si dodun bomlo ong warjulo a ong pen che thakdon ke non amat aphlc jai ka tharlong si dodun bom pu thaklo api jiraning tiabang a ong phan pin khatlo bjp party long le dodun rapet nang ong hupo sata do rapet nang pu thaklo ante apor mesena hut cm phan chetong damji nangja dun thapu jiraning tiaphan a ong moheswari rabang lamboi pithulo cm dr tiliram rong hang aphan ka chetong damani ke jiran ingti ke dunapor vederamat nangli cm dr tiliram rong hang phan chetong damji plotangte nang tum dwarbagri constituency hejanlo rajan ingtile nang pajadun nang jiran ingtia bang ahupo moheswar dera phan phone pen thandun si jiran ingtia lama teng pen kidam tang non het jong prechik loni phai krehini urmiani KarbiAnglong thomas council cm dr tiliram rong hang phan chetong damlo Lasohot kopi koson tong kima thaloni a ong apok phan moheswar dera phan KCDC ame phu rotoning ti ki puke ni ong kali pusi ki pudokoklo Lasonom the che theklong lok lapen charjulong lokamat moheswar dera ningduk pik an lopu do thek the ong si rotoning ti kor ti apok jiren along bangsi lahai ningduk nam the che than ponlo rotoning ti phan moheswar dera karjualam lapu henlo nangli ke nili phan a ong apok phan ni ong kali puke chainong achulang ki chupentong nangli ke thek ding ma pusi pherang ke theng no pen moheswar dera hin pen jiraning ti kor ti apok KarbiAnglong thomas council em abari mate non congress asonglong KCDC ame phurotoning ti phan karju padopon usaroton kanenge je moheswar dera ke ne ong kali pusi alang li kanenge lo arke ni ta chadiwa lo nitu masong ge chulang chuwe salang li ke the aldi moheswar dera ne ong kali puke ni ta chadiwa lo la so lam katini ya phansi akleng lo non bang thom ke no bang tokim bo akleng lo jiren ke la si jiren long nang tum rotonali korte apokali magalamba la so lam kacha biumi ni dagwa lo la si alalita mai ong ni kenda pes ya pu iswa do si korte gali jadi la mati pusi pini ke alang ringir pi akleng ther premi bada chang nam lo la pen premi bada tenta ting kilo so la rotona pusi ni pu ni duk biglo filipi awang apo pusi la kene ong gali pu ni pu bang ni duk biglo pusi ne ke chiru la ne mekri klola ani ki pu bang tano cho
Lasi nili tipe ningi dalo. Nilingi so kali le puta. Chano kecil sih cuma pata ningi dalo. Ginaklo. Tapi lagi ni orang kali ubang ini ta. Ni pai bang acung orang kan. Ame ki jangan nak puji itu tu pasti. Lagi kosan orang nali hang ni lo. Kosan di kaya mata lo ini putu lo lagi. Nali siam lo kedam lo. Bayan dah tu sedikit dam lo di tanah tunde. Kita dua bagri kerja anda kau apa nali dua bagri si. Kondisi dia bila jam pot. Saya no kita mau pergi lima orang kita ambil, upi alam tu kita orang orang cini jalan lagi, non ke, lagi ni orang pok lo, nunggu pergi orang kaya lo, lagi tu ke, ni orang so, tu ke lagi ni orang rendiran lo pergi si lo, ni orang mereka lagi busy lo, itu mah pai tu ke cekli ni, itu mangat thor, hal ni pilih orang pergi di sana duduk back lo, itu tu rapel lo, ni orang dah apa duduk. Kuala mati ben Samsung nanti KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency under Daithor Saturday Market kimi along puthot hithi kimi kang niponthu. Lasom si jongpon me Daithor area lo mesen hithia hem kave ajerding khluilo. Lapu hithia hem rak thangsi inglong sor han to jorchulatum hithia hem kaviarni RV pen kachichaknang akisum ki phonang ajerding khluilo. Lasojok local MSN parta education em Richard Toby mathaponsi mesen market ahem dunangji lapen Daithor town along sitame mesen ahem nangji pupen Daithor town along kimrang pono lasopen Saturday market set sitame akimi kimrang pono patang ponsi pechik lonify krehiniani Karbino Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang alideng pen inauguration pono Labangso market set ahem inauguration pondera phi pinia bangke Daithor Saturday market ingni pon phitlo Lasojok Daithor arare tumpen Karbino Autonomous Council EM Richard Toby phan churo par pik an noputa ningje ponti Lasikai ki tame Duarbaguri arare tum ka ningje ponber ki dukisung kesokyun a party Dhorom khe plak pinsi Duarbaguri constituency along EM Richard Toby kam ke klem pondo Bangsojok Duarbaguri arare tumpen Karbino Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang pen EM Richard Toby tuma phanstame ka churo pajer ponti News report KarbiAnglongLIVE. Pinibirta ke lapon si kang ton poniklo karno.